di efiase na wotwe mu ye nyane ntie se Ghana mampani na nado dankwa kufuado waye nsakire kakra e wona mamuo mu ebi e ka se ye reshafo ebi nso se ntisa na ebom di bia ye adampan no e na ode afoforo ababesi ananse worom nto aso na worom emo adwuma ma Ghana ye nkankro ye nsa entumi enka wakasa no abokoko ya wo kyerem se kamia se dija e na edi agro esanse adanse so kwa mrahye badwani owura keti hamon e na afei owura Steven amwa ya wonu mienu e ba be ka boma ya adwuma wahye honom no e be ye den e be ma adwuma no de sisi enya firim no ye enya mfirimu esanse wo hwe ye se enya enim se ne keti hamon ne nkasa ne nnwoma etieja akora wonu na nyansa nyina wa ditirimu e na e bi owura Steven amwa sonso na abrante ye no so asisuo ono so na dwenkyere e be ntie be yire papa amantiase ayedwuma wo madwuma worum eba ba ye no hom na bra okasa na wo kyerem se anano da kra nche ye manfo be kaye a asante achim na of mahye bedwani owura apia kubi e kasa ye ne wo kasa no wodi to dwaye wo kyerem se wonum ayabo mu didi se de bi eba be hye worum ensa no ye be hia se bompa ye pa edita worum achi na mpa ye edita worum achi e na owura Mutala Muhammad aka kyere se kanene na wontia se na afa no tena se adwene hu ne ntia owura ande apia kubi kansa esanse se nipa mienu e ka bomo ye adwuma no anhwe ye atwede totoa ne kuturubu kubo e be koso no e be bro Ghana fo adwene ntia ase so esanse menteme hu ase ene apotwe ene be koso wo adwuma mum na wo kasa no wo to so kire se ahwe ye eno eye trade and industry no wo hwemu a trade no ejina fa ene industries no so ejina fa enti de bia ne ye paw asofo be de kire mienu na chese obi afa ba ko no mabadwuma na nneoma konkan nanso ene ye Yesu si ho kire ye Ghana ho kire ye amamuo no so abana sofo no so onte so no sese asofo no ye miensa ose wotena se ne so odwene ho a onte ase owura Ibrahim Mutala Muhammad Katie Hammond and then my understanding of it is that we should pray they don't exchange blows. That's what I think. These are two very complex individuals. Very, very complex. You are talking of two very, very complex individuals who are going to work at the same ministry. I know Honorable Katie Hammond. He's a no-nonsense man. There are certain things he won't tolerate under any circumstance. And I know my good friend, Dr. Sika, when his name was mentioned, we all rose. We were happy for him. But frankly speaking, at that ministry, more so one of the most important, if not the most important ministry. Forget of even Ministry of Finance. Because everything this government is looking at funding the economy, creating jobs, improving the living conditions of people, can all be achieved through the Ministry of Finance. And as I was telling him that I will be happy if they make you the Minister for Trade. When we were in Geneva, I was always telling him that ni eti ye owura Ibrahim Mutala Muhammad no wa chechim no bunyina no wo mutirima bobio wo mu ni modei wo bia fi se ebanyansa ni nimdia wokura bi enti adwuma na akwa se nyanzafo mienu tibotu bakom ebeye bibia ho pa na no achinom wo to aso ya wo chechim se owura kanoforiata eya na woka afoforo bi nso ka se wode na ebu oman ya Ghana fo bi ntiase wo se papa ni tumi so aya moto am se yenyi na di yempam no hwa na ekwa ide di hwa na epam no wono kura na epam bia yi bia dim esanse wo chese na nsenya na nsem ba ye nkrofo ka an yenyi ni di bia fi ni nsenyi ni bia fi ni nsem no wono ma ejira na fa eka bi di ma no wo no ma adwuma yi wo so ma bo ma ba so eye ono na ka kire mampani se san nkrofo wei mu fa adwuma nche wo nsa na mampani aye de sa Mutala entie no. He has been at the Free Ghana Free Zones Board, and one of the most important, and for me to be very honest, and not because they are here, and that's why I said that I have told him repeatedly, and I wasn't the only person telling him. Myself, Honorable Yusuf, we are all saying that look, it will be good if they make you the Minister for Trade. And I told him, but they won't make you because of your position against Ken Ofori-Atta. That man is more powerful than the president. Powerful person in this government. Ken Ofori-Atta is the most powerful person in this government. I told my brother Titus, and I'm telling you to go and swear affidavit, Ofori-Atta to your name, and I'm telling you forced to do reshuffle. Eti red manyamfo Ibrahim Mutala Muhammad wano na yemra hye dwani ye ojema adehia wodom ewo Tamale Central ene wakasa ya ono na dwenche ni susuemo wode aba abontene na ye nyina abeka ya nansen na sesan ye ebe mu ewo mrasha bedwafie dom kuma
womo so atena ye enso emu ama samre die se ye ka dom kuma no ba no dunia eye yera ato forcing enrada en ofiri dwumadi ase ne nede wakasa mra se bedwa fio ne titiru e de akire adehia womo wodon kuma no mu a wonu womo eba ebedudwuma na odinse atkantam asebo se kwambia so no obebo no homoden abodwuma na timi aboa amadwumadi a wose minority no edie no etimi afanentan pa enso efra ne kasa mu wochirem editudwa se minority no ewo ho no se yehwese ne economy asia ya wose kwambia so no Ghana fo etimi nya ni daso bi ewo mumu so mu betimi aboa ama niam bi atosini ewa ban no enso emu no wotimi eboa ma eni eda ho na manfo dodo no a enso etimi hunu no nti wachirem de atudwa se wabai se wode aban adwuma ebedi agro ene niam ahodo bi a wo mu enso esusu se no mu tie kira na wo mu hunu no obehwese ni nyina betimi akoso na bibia afa ne tampa enso efra enumu wachirem ede atudwa se wo mu ehye na wode to minority nanim se kwambia so wo mbeka abom te se praye baako na wo matimi aye adwuma aboa amoma no afa ne tampa efra enu achi enu odi tudwa se sana hene wo Ghana memu no ye hwe kwan ahodo a wo fa so na Ghana yesi kasem esi ekro no a na ogidi yese enso ni kura nti kwambia so no sania yedi no esi ade so wo hye bo so oba beboa ama Ghana sikasem afa ne tampa efra no wo mu abai wo mu be check ne papa yie oho na timi aboa ama economy no asamre de ewiwie no ho sam wakone adu no ni nyina enso etimi afa ne tampa enso afra na abra doctor atofosin ekasa won sam ahoduo mu a wode ekire Ghana fo so wo be boduma party se konkomafo gyan no yentie na no disem no enso ebi. Mr. Speaker, the people of Ghana looks up to us to mount a barrier between them and the Western standards of governance, especially because of the hung nature of this parliament. Mr. Speaker, this demands the highest level of scrutiny of government policies and activity to prevent the infliction of more damage and pain on an already weary and overburdened populace. It is unclear, based on the history of the majority side in this House, in the 8th Parliament, whether they are motivated, like we are, put the brakes on the very poor governance we have seen so far. Mr. Speaker, I can say with all the confidence I can muster that we on the minority side mean business and we are up to the task. Again, Mr. Speaker, we are simply unwilling to countenance any more bad governance and we will insist on the highest level of performance from all government officials and institutions over whom this Parliament has oversight and jurisdiction. Dr. Ato Forcing enenede wakasa kwanya samre de wo mu bayiro wo ho abodwuma pa na aboa ama minority no eno man Ghana nyina afa ne tampa ede efra ebusuafo ye tuwa kasie ne so ewo ensem fofromu na ye ko NDC amnyoko ni mu ewa santemantam hanmo na wotwi mu na audio bi eni video bi chesa babontene ya ko viral manfo dodo no na enya bia hwe na nipa na wagire mu wakasa wonmu kiremu abrantie no din ede raza kwampa na wono na oba Suame abato mpesua so a oye youth organizer ede ma NDC amnyoko no na nensemu a na woka na wonmu kiremu a wo hye mabudu kutupam se mfie pini ne aduonu enan aba ye beto no de ene mogya sese eguo no mudi nkunima moja enwu esanse bi esipan ye no ankwankosi hwe nsem okan de na edoso yie pam na ba ye no Ghana fo bi efre se wedi abambofo mra mu esansa brantie no na no efrefre no entokwa ye edi kwanse etena se ye nhwe ha wo ho de wo ye ya hwene antia no obehe na foforo nso akwakoye bi emfa somdwe emba enu ntia posifo de nkraba ya no mo ekire se abrantie razak ba bi o hye bi yada worom ayehwe de dedende ena betodwa sa brantie na kwakopie mu ewa posifo akache na bra okono National Youth Organizer as National Organizer Emma NDC amyokono owura Yamin edi nenim sans no lawyer Evans Nimako eka ho bie Captain Kwame Jabare ye no eya Ashanti Regional First Vice Chairman wono eka ho na foforo pi ene bo ni chidom ye mo ede ne koma police for sebe ya ensembisa ene anototo bi police for epefri ne hono no wono sa betumi aka na wochiroma kane no wo de ne call Central Police Command ya eno no ewo Asante Mantam hanomo na afei wono sanso bo ekire ye mo de ne ba suntwa so for line ya
hɔ no wɔn ma to na no a na wɔkyerɛ branches sia de wɔn de ne tiri kukum kakra nsa na nyame yɛ adom a ɛkyena da February bosom de ɛtɔ so enkono wɔn ne kɔ akɔgyinam ɛwɔ kɔɔto adaka mu ɛwɔ sɛ kɔma mpɔn mansin kɔɔto na afei yɛ fiase edi no asɛm no na ɛbrɛ owura Joseph Yami ne nsɛmtwerɛfo ɛkasa no ɛna wɔtwerɛ mu kyerɛ sɛ nie aposifo yɛ ɛyɛ sɛ mato nsa afɛre na de oho bia no mokɔ akɔbisabisa no na mbɔ ma ne nso hɔ no ma enye wono nko na nasem aba ekoto de ne bodwe esanse nsem ye bia bapan wo se MPP amnyoko ni mu wo mo de wo ma no keka kansem a na ni kwanse ye kan de ni kwanse ye tie ye nipa bi kai wo fo mo hudi ye no asam de empro aposifo no mfiase na sankrofo nyɛ nto nsamfra wɔm ne ebisebisa wɔnom wɔka wɔtumre ekyerɛ se owura Kennedy wɔhena Japan waka bi pen ya ne nsɛm a wɔka na frɛfrɛ kompa na nso ne wɔkɔba saa ya obi enka ne hwe enti wɔse Abrantia Razak na sɛm a wɔka ne de wɔnom mfa so ba bia da bi wanka sɛ yie na mmom mo ta na tise party ba ya bi obekɔ bia no wɔnom bɛkɔ akɔgya no owura Joseph Yami ne entie no. You see us masked up here will be coming any time police takes an action. But what we're expecting them to do is to equal measure to the MPP. They arrested, we brought him because they intercepted a viral. As I speak on my phone, I have 4 viral, videos that will go viral any moment from now, from the MPPs. We're expecting the IGP to issue a statement for the arrest of these MPP individuals. Yes. We're expecting it from tomorrow. If they can go after NDC people because they have intercepted viral, then they should be prepared to. Before we make it, I'm very sure that tomorrow the court will have no powers to detain our brother because the court deals with principle. Kennedy Japan made a statement sometime and declared war in this country. The court said he had no locus, even a member of parliament, somebody who is vying to be a flag bearer of a political party. If the court says he has no, how much more a constituency youth organizer? And I thought that the police could stand on this, question our brother and advise him. It is not always that the police should be arrested. Police is also there to educate and also to advise. But here they took a stand, and I don't know why they want to do selective justice here. We will cooperate, but we want to assure them that we are not going to be intimidated. Yes. What is our right will be our right. Yes. We are going to. So wait. Ebusuafo eni eti ye national organizer Emma NDC amyoko no Oren Munyamfo Joseph Yamin ena ebra mode abrantie Razak Kwampa ekopie mu aposifo akachie no ensamtwefo bopin no ene no ekasaye na enu achinum ranim ni ya wogina mu etwitwaje abrantie lawyer Evans Amankwa odonsona fam de wodi bitu dwa ya wo kyerem se Razak ede ne kwakotwere mu na made achie ha na ketekete krasan se wo hwa abrantie no a na kokuduro ene ni mudi owo no oye krado se ho na mode nature na de achie de na asie wo bekwa akotwere ho no mo na embom okosoa akire nsem no mu se Razak asema na wo kanom na won kan kire NDC amnyoko na gitafo se wo enkoko na embom no wo to wo mo fo se amanyosam ene abato abreso de bibia timisi enti bibisi a ema na nye wo enwanwa sa na wo ka enti se bia wo kan asem bi na bia chia ya na no fafa no de kan adwumboni bia entry more charges for him. It's only one charge, offensive conduct. That is all. He did not kill anybody. He made a statement. That is offensive conduct. If it's by inciting any violence in any kind, it's offensive conduct. So the charge encompasses all the things they said. Every statement that is made, when it goes to the interpretative purposes, the intent of the person who is making the statement is more important. And his intention was that people in Suame constituencies should fortify themselves because they have been mishandled by MPP for far too long, and for that matter, raise themselves for any eventuality that comes up to protect themselves. Because if you are going to vote and somebody attacks, you can't stand there looking for police to. So you have to self-defend yourself. That is exactly what he meant by what he was saying in the video. He was not inciting public or breaching public peace in any way. Lawyer Evans Amankwa. Yenyina santimantem haya ne amfeni enkyere adubenso ewa Fijako Abre South. Na yebeko akoto krobi a yefrɛ hɔ adubenso na ababetodwa sɛ health center bi ɛwɔ hɔ a ayafo ɛkɔ hɔ da bia na rawsam afiri mu ababetodwa kyerɛ na ward baako ɛma da hɔ mɛma da hɔ enkwala da hɔ
ti akoyaro ho sempa ye nyina nim sane ma ne mema wo mu ennem enu wo mu asetram esitie na afi so enkwala akora ba beka ho na ne nyina mu okire mu a na empa eni ho ema ayafui ene dabra hodo a en no so wo honti no na aka ho bi ede abasa adombe nsu ho no a okire mu a na de hye a wo mu ho wo mu ye be se empimienu no twere ampokwa nyankopo aboa mu enya ayasabia se ne ebetimi aboa ama wo mu enso ho atọ wo mu na esa empa ene adan ahodo wo honti no eka ho bi ema de hye dodo no ado mu no kirem atometim afrancho na abra wo mu ho enso atetima asabia okire mu a osi ye be se mfinsia ensia enso eni na samre de kwakoye outpatient service sanse ekamo aye se dakrubia nipa be se de otwe kopem wo ha ena wo mu enso ekoho na aka ho bi ama ye ma me grade se wa beko wono ena oye midwife enso ewo ho wone nsentrofo akasa afa sane ayasa bia ne dabie ene ne nsem esite a eka ho bi na emwa ama yar sanse se ye intimi fanentapa enso infra grade se wa beko issue the environment is all be charm man for me. I am want to can be briefing and so what I am in next year. And I must say do am to say ya baba night and I say and you don't say do better but for private maybe say private one. I think so what cry we are not corona do be you so am do free e kwan ni wan kasa ko si ko ni wan kasa e kwan na ye kwan we move what street light be an so ni until we betimi abeka kwan no na me say e kwan is am e ko so ka bia be na me e bi pa na ko be ye papa family akusi hunti na ko sha so de so kwase ni ye kwan mu ni ye ha se environment ha ji ha ye ku su wa ha kwan no shi nye la go kwan e hu we mu ha ti se pese ye yi akomo ye adwuma na jama ai se mo ba ye mo apa be e san se bi kwan na se wo fie na mo abenya so be boa hu ni e bi fra na de ja wa kana na se ya we enu achi ena sambe man ko fi ajeman bi enso etoaso babia omo kire de kontompo bia ni wo hwe babia da ensu efe na kwasi ano ena na owusu apiasa ebe ye na dwo so beti asase bia ma ye de hospital o ma ye pro to do twa blog bebre anya bebre bi na gu bonsa ne sabonku so e wa kwasi ano ayesi enti hospital ni sie ni ho adwuma de na omanfo ni na ni wo ho na wa wo hwa ade mu oduro bia ekukure kasa ma mamro enti be ma ni aban enti ye nyina ye nim se hospital no aban bi na ye ase na mom na hwi ni light mpo ya ba na omo ebe wa ya bibia ma ye hunu se de mo hu enti this year owo eye ye ne ye kwa abere ha no Christian Dipoku oye aduma ono na bedua green grass ye wo ye left and right enti ni nyina che se Ajikwa FM energy minister owurekwe na dawro mo de ke light di ko on de ke ha de ke kasanke ye nkahwe nanso emsa challenges kakra obet enti ye bo na mane no DC bre bob be 5 ene de abobo aye Asambe man ogina mu ma de hye a wo mu ewo adubenso na bokofi agema yenyina so eni ntwa ye ho nya aboafo nkrato ye ba ye beko amane akofa ho nsem ede aba abesom He wants. What's the wedding is it? Oh, you butu ankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No Missy Semu huma yeshepe. Linketa was a mikunia. My husband is sick. Hey, Jamo Tornado. No, but no yen. What's the water tested positive for malaria? No, never seen one for ambulance no one. Up ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, nothing from Kakabo. No, kick. Me wedding on me make up na. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na. One chair. Mukuno china nenadi. A brand pa. No kuniso. No puna waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't. Indeed, woman malaria and come to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ahwehwesa egedie nkratoi ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyigifo na namaji Hamedi sa no. Doctor Amagashi na me kamfo de amount. De ade eya etunya de ote Hamaka sa no de Hamaka ye adwuma. Enu ne betu yade na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri nso ase beka cho se odenchama wu a yanyi na tinye maso hwe hunaji atum se. Doctor Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe ode betu ase. Asthma enu so si manum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa
chinyente ne kuma bonso nkronso ayehia doctor say ne no ntontia waje hahamadi ode tro kunkum bible mu nsem kronkronkron ene beto spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor Magashi etira kwan no besa dia maw nsanom na anu ya mani krotwe risa me hno santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani tira doctor Magashi ho na kwakọpẹ yaresa efama no gold ho nsensem gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baabi amiemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda doctor Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrada edwedwei eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betuase amagani Magashi a ene ehu amagahoho fa wani kire macro kani police house nhwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuada edikosi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a yepo anwumre no nsia Freyen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagasiana wama me ho adwiri Rose, Frekitra ni video man nebi sasa ayefra no hyehyɛ no esisen. Bra, wo so abrɛ mu o. Sanya manko ne kwaware ebrɛ. Oyiri we die sa otiw ani hwɛ ne pa. Ye di machi so papa. Aka 2 days plan wedding ye dro so. Ɛna hwɛ G-Code relief tablets ibinom na ho ntɔ wontem. Wetimi ama iri wedding case. I don't know. Cold relief. Cold relief. Pepo so no kokoko. Etimi a wanketenkete. Uchimu yo dududu. Ana hwene mu so ne su ana so hwene mu asi. Cold relief. Ebe relief wo ama ho atɔ wontem so. Cold relief. Semanhia wa enkambetra oba we mu saa so mo agam ho akɔ. Awari so. Don't know. Ubenya cold relief for pharmacy bi eben wo mu. Etufonko Tobinco Limited Kumasi Sports Stadium echi. YF Brono no so. Telephone 051 389 success. Cold relief. A relief mentam so. Yema etiefo nyina akwaba eha eye agenkwa 101.9 kasa fidie so anwumre KASIEBO ene ede esomwo ne aduru so eyamono ne ensem ye kwamono ne de ne ye kwakopie mu e wo tekimen mesanse na wotwi mu de wonom nam ene ho apaso asase woso esi wo man mu ma meka se nipa bi hu kwa adwam no nefu amakomako mienu entem nie na wo kyerem ateki anafo afam ena asase woso esi ye adehye bi ne nsamtwefo akasa e kyere se besi sabre enya de atorenchem aboafo kransa so wonom so na nkampese mu bi hodom a wonom sa atumi aka adehye ya adehye a wonom wo province ayefe hodom hate na wo kyerem a Syria tukotenafo beye empim ahanum na sabia ho worum tepa no mo se wo mwatena ye hodo pa ne bia chesa so wusu esi ye aka worum wo chesa sene asase woso no esia senioma wo hodo aka ho bi emempo atorenche maboafo no adwuma na ye dindia ma wo mo abene wo mo so esanse senie edan no akeka ko hyehyemu a awatata so no eden pa so mbetimi ayi adehye a worum aka fam ho no mo eno so danchempo akwan ye worum fa so ede akoduru sa bia ho na torenchem ni siye no akwan ni nyina asai ayamena nti wo mo hu kwankora worum fa so akọ ho no akọboa wo mo empo wiemhye na bia ya nke ben sa bia ho nyina da eya ade eho aka yes se de ade hye net ho no no wo mani atutu ato wo ensem pa na Aljazeera nsem trefo ni Syria tukotenafo mienu ma ene wo mo akasa mo ma chechemu kire se asemi ato wo mu die wo mo nka bi hyebo no mani atutu ato wo ensem esanse wo mo kan wo mo yakunafo ya ebra wo kon si wo Syria no ene wo mo kunu no efa mo hwe wo enkwa ene mo yense sa dia mo ntena fa ko emma sam mfa wo no ase worum betu bata kwa gopa bibi aye no mutu bata nom worum kwotena atake men mu nti wom kwotena ho no mfinhia be ye ensunie eni sa to renchem asi asese de aduro no anase de asie no echen wo ko na esi wo Syria men mu esanse mprempram be kasei wo kire se wo na busua de obedie de obenum titi ne nkwada ewo mu no wo mutu omani a ento obie nim tie kamia se ase owu a ena eto wo no mo na wo se kopiem e wo bia to renchem si ya ade a wotiro wasomu a eye osun adwetwa esetre awo ensuto ene abubuo bonko a ena wote wonte hwi bio na wo se wo ye asie no wo mo de to Syria ko na ba no ho na ka Syria ko no a yehu se e bia to paye na mo wiem e ba be se nipa no enka ne kraye esanse to da wote se e bia wiem hye bi ba ye ba be to paye obitimi dwan na akobo ne ho adwa na mmom sasase be wo so
na wonka bi nhyemuo wonhunu baabi a wodwane afade ha dwene ye pa wo se be na fuo mienu ni atorenchem si ye no abonte no motete enua so no motete ye kyesa wode wo mo ho wo so pa esanse ye kan ensu oto na suno so eto ye kyesa wo etete aduane omu bedie mpo wo so munya bi pa no wo so betimie nante wo mani mu akotra betre na wunya pa no nto ho na eto no akoto biscuit abenya ato no kyese ebo no wuntimi nto ye sese de wonam so esesa atorenchem aboafo ye adwane de a ene wontene wonse yie na afoforo so nko mo asebe ya de hye yi wo mo no anase ebia mo so te asere benya bibie di anya sa wanhwa okom kura be kan wo mo akire ama wonom so efratas fosasi so kasie no esi adwatonde a magaji spiritual hemba clinic o se fa ha no dadwen nyina bra Suame makro akane be bia na police for tie no na Kasoa prison junction Fred doctor e was 0547 044307 so fofo no grozi spiritual hemba center wasi do kira ne so bia bu kwasia nti basa ene do be nyina so be ba pechi number 2 oboase kwantempon so ana so be fro no e was 0245167857 and so skin city laboratorium kupapa efie enso enho eni otweda mpokwa nyankopon abeboa so koremampon affordable house ho na wo behu ye no nyankupa papa bi enso ato from penufo e was 0248936297 so lufa tablet no suspension wadwaman so kotobi na entu atride yade bia ema ohonto se eyire paso na wonya bia for ni chekeo opposite Mrom Castle abusu priority insurance and control se wo yekoto ye asrobo ado ho bono akoto kron council da biara da inti brana kache na third party comprehensive insurance and commercial property insurance no wonye bi enso ma obono mrane a de okanyina say we are always on your side e wo kuma se montre so bebiri nemom ne kase pa no